Mar Azimio la Umoja wan Kenya Ramoni onge dok chien e bago ng'anyo masundo piny owacho mar Kenya Kwanza. Kotelnegi kod ogai margi Raila Odinga, jotelogo owacho ni obila ok bi bogi ka gikwayo johera maggi mondo kiny owuog mar bago ng'anyo mamuol. Wenga ni kod ler mathoth. Romo mane obagi gi jodak ma Kibra kama oting'o ganda Jowanubi, Jokristo gi Johala tok tulo muoche ka dagno wuok tich mogotieno. Masira mabende noweyo ka oganda bura yudo lal tok ng'anyo machieng'no. Kwayo ne en mar dak gi kwe kaka oganda. Watu wetu askari, watu walikuwa compromised. Kwa sababu pale DC tuko na GSU na tuko na police station ambayo ilijengwa na pesa ya umma. Na hawa kuweza kurespond, kuweza kuenda kuchunga mali na vile vile wale wetu waliumizwa. Lazima tusikizane hapa, tumeishi pamoja Wanubi na wale wenzetu wa Jaluo na wengine wa Kikuyu, tumeishi pamoja Kibra, hatujakuwa na shida kama hili. Na lazima tukitoka hapa tutoke kama mandugu na madada. Lazima tuwashukuru na lazima tuangalie na macho mingi. Wamesema hapa vile ilivyo, na unaona amekuwa pia wanyenyekevu. Na mzee naye amekuja hapa akasema kule kulikuwa mahali pa Wanubi. Lazima tupate suluhisho. Odinga kata kamano no kawo thuolono mar chung' kar tiende e wach mar ng'anyo ka olero ni onge dok chien chopo dwachgi kama oting'o sundo piny owacho mondo dwok piny nengo ngima. Tusiporekebisha yale ambayo yalifanyika mwaka jana, hata mwaka 2027 utarudia yale namna hiyo. Kutakuwa na haja gani Bwana Kalonzo kusimama au Wajakoya au Martha au Eugene au mtu yote kusimama kama hakuna uwezekano ya wao kushinda? Hata ukishinda wanatangaza mtu mwingine bandia. Mambo ya bei ya unga na bidhaa zote ambayo bei imeenda juu, tuna haki sisi kwenda kuambia serikali washukishe hiyo bei ya unga ili Wakenya wawe na chakula cha kutosha. Jatelo nonose jatend piny William Ruto kumloko toke ne midhiero ma jo-Kenya kalo e giasani ka ogeto mana ywayo machiegni pinje jowagunda. Hawa nchi zingine ambao wanasema ni demokrasia, hao yote wakati huu wameangalia pande nyingine. Kwao haiwezi kufanyika, lakini hapa wanasema ni sawa sawa. Tumewaambia hao nchi zingine waacheni wa Kenya wasuluhishe mambo yao kama wa Kenya. Kwa hivyo hakuna haja ya Bwana Ruto kwenda kule Ujerumani kuongea juu ya mambo ya Raila si nini hapa. Kwa tuongee hapa Kenya. Fungua sava. Eromono mabende no yore gi nyangile mamoko mag Azimio la Umoja wan Kenya Alliance kaka Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Jeremiah Kioni e kind mamoko. Odinga ne oktumosuo gi jotelo mamoko mane oyier e bwo kweth mar Azimio makoro sani ogwenyore kode e paro kendo tiyo machiegni jatend piny William Ruto. Kwa hiyo ndio Bwana Ruto hapana waache hii mambo ya kununua wabunge hapa kama nini, kama kondoo au mbuzi kwa mnada. Kama unataka wabunge wengi, wache warudi kwa wananchi. Kalura kod kaka obila ne orakre gi jong'anyo chieng' wuok tich, Azimio nobedo kod ote makende ne ogai mar obila mathur ka Jafet Koome. Ahinya to ing'anyo makiny. Mambo ya kesho tutaendelea. Sawa? Si tutaendelea. Tuendelee. Haki haitapatikana kama hatutasukuma hii serikali. Na ndio sababu kesho we are confirming ya kwamba our demonstrations are on. IG Koome will serve you with a notice and will serve you with no further notices beyond tomorrow. Bang' romo gi jotelo ma Kibra, Odinga gi Lange bang'e ne obedo gi romo gi jotend din jokopere mar podo wach ewi kaka piny Kenya dhi. So tumekuwa na muda mzuri wa kuzungumza, tumejaribu pia kuelewa Mkenya anavyoumia na pia changamoto ni nyingi, lakini tusiende zaidi tujiumize. Kwa hivyo tunaamini maombi, tutaombeana na tunaamini kwamba it is possible to get this country back to where it was. These demonstrations must be peaceful, and we also urge those who are planning to try to disrupt them to desist from doing so. Seche malit ma siasa koro medo tedre e thuruka wangi duto koro ong'eyo diche ma kiny tich ang'wen kuma riwruok mar Azimio la Umoja motelo kod Raila Odinga oramo ni gibiro bago ng'anyo maduong' e thuruka mar sundo sirikal mondo ne ochopo dwaro magi. Wenga,
Ramogi TV, Upper Hill, Nairobi County. Jodolo mawuok